guys, nga to ke risumer ko winik influencer. The bon jan perdiang pi ko ding nya pa video nga wato. Suye ki fit. Wai kita baga Housie. To obviously, lemem tangam ti pi 1M Housie 1M fit. Okay, kal boring ay life pi ta mem ko boring ni life pi pen ay pi ki kubor ki waharukam man kasi. Yang su open the EP mentu kasi wadaw em ko Autumn Festival 2025 ko da pelai da Nifington Lalu Memorial Secondary School Wahiajer in collaboration with Dong Musa Iche Society haka dikasan wakan rutarek unu panai khatwi yong musnem arajar arposan. Daw em le Housie hapan ar kini kisni. Yong ka first day ka total price to anya power jar tingka. Ka first price to san power jar, ka second price to ach power jar. Karbo online to arajar tingka each. Ka ticket man kau dulu sepatang karan hijkar kau ular tepi arteli dua pi 2,000 sepadan hi. Nailian ke sini R1 ke total price to R laksan power jar. Ke first price to ach laksan power, ke second price to san power jar. Karbo online to ach power jar each. Ke ticket man kau dusan sepatang karan hijkar kau ular tepi R kar dua pi 2,000 sepatang karan hi. Nelor nai tedo em lesi kinong tem kinong ruai ke open chat ke meni pi ha kini ke arsni yong kini ke Autumn Festival. Kau video pi ni screen de depo o tidur ki har pakiar. Paidbah pen free no ay por yang pihak ni kesan bukan rutre unu punai khatni. Open money ni Autumn Festival hai taya Madan Sahep Main Road Playground Wahiajer. Ye chamani kata kesini. Tel cooperative company acho ye pi contact ha kini ke number ki bo hawa. Di terani ku blech pon ye por See you guys there. Love you.